Ka National People Party NPP haka absantrek nailar arjar apuar kalapin scam yu ba rocky hek kumu kurtong jongka ban aireng hak election ji nomik mat sa yeng do bar tawan ke jala megalia house nam arjar apulai ya kania lapin tip do national president kap NPP Konrad ke sangmau badeiru mentirang ba ke jala megalia hak jelang pen scam ya ke NPP block pentorum kra konsensi ka NPP kanyele ban penliam yu menli bamanta ka pentorum kra na kaseng BJP ba el hek uba job ru bonsian nakani konsensi nolor mentirang ba lai don langru ba perston tensong national vice president ke NPP ba sembut mentirang ba kejala u James ke sangma MLA bat menteri सरकार bat ba jigur marthong MLA nolor ki wipan कि हमारे स्टेट कमेटी ने और हमारे नेशनल कमेटी ने श्री रॉकी हेक का 14 पेंथोरमुकरा कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेचर क्लियर कर दिया है और रॉकी हेक साहब ही हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और इसी के साथ एक बार फिर आप सबसे यही विनती है कि आज कैंडिडेट हमने अनाउंस किया है, लेकिन जो हम लोग का सपना है और जो हम लोग पेंथोरमुकरा को एक अलग लेवल तक हम जो पहुंचाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, इस सोच से अगर हम लोग आगे बढ़े और इस सोच को और सपने को अगर हम लोग पूरा करना चाहें तो हमें रॉकी हेक साहब का साथ देना होगा। तभी हम जाके जो हमारा सपना है, जो हमारी सोच है, जो पेंथोरमुकरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को इतने सालों तक नहीं मिला था, ये सबको पूरा करने के लिए और सभी हमारे सपनों को कामयाब करने के लिए रॉकी हेक साहब ही हमारा रास्ता होंगे और वही हमारे कैंडिडेट हैं। इसलिए आखिर में मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूं कि आप सब उन्हें सपोर्ट दीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। इलेक्शन के लिए समय अभी ज्यादा नहीं है तो आपको बहुत काम करना होगा, लेकिन इस सब काम में और इस सब कोशिश में मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं और हम सब एक साथ काम करके हम लोग रॉकी साहब को आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी हमारे पार्टी के लीडर्स, कार्यकर्ता और सभी जनता जो आज इस मीटिंग में आए, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आप सबका हमारे एनपीपी के परिवार में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। Nasim jini kat arhajar pai ba uladun ne poka konsensi batuan saki kene program nomor ba kajing e kitip ba kene ko konsensi na prosan sinam de lengba ka jongi ki nong kit kam ki barat ba de pai ba ki thu ha ne konsensi ka jongi ba ki age shai ba ki wan snap ye ke ai ba nakaliang CM Upah Bankran nakaliang minister upah Bankran ni konsensi kumju hi nakaliang jonga bila yo semua hi baki skor ki jongpi ba hapok konsensi jong walang phalong MLA MDC ru Hendrai ga ka jikerpat ba surat iya ka yo CM jongi ba mentang layo ka jumentoy mengisayo akan ka konsensi jongi ku ka siap kenyo ka ambulans nanta kenyo amadan football Punggomopan kanyo ya street light ya ka kadai ka ba main agenda hapok kadai konsensi joni ya ka snong mopan nadu arja tanda ma jumla penolong bat menta lese kidan ke Jerman lese nagal yang lemba ka jonga UCM bat ka kabinet ba MEU dan ulaman dirap iginong mopan kunyo bat kumjuru ya ka sinong lang kerteng Balaitili kita ada summit ya ka proposal ke jongki nakal yang deputy chief minister lai gori bawa ma ngan penyon ini ka kam ke nanya semat estimation nanya semat bar kumjuru buat ikan nomor song lang kerteng ru dan pai ba blaut tanam nakal yang ke jongahi ngabudin buat mentasi play so buat chief minister la pemenahi mau unai nakal yang ka chief minister assistance the confidence ki lai mentasi kan no crowd don tekane gari confidence dong kan om su iu na buram hi yaki MLA ki jongi mo
tahi ngam tahi confidence ngam dum pahi marde ke jung ye pai ba sailum hang dekat aku yang sang ngam chimian pasha ye no ngayeng ngam tak development ngai hapok konsesi ngayeng ngam tak long kumi jongi kiba 3 minit hamtam mo kiba hape ye kayeng kesam de ni nak kadang ngayeng halo joki ngayeng ngam tak pun samla bapila mentang ni ka pakai bau rocks kat no la jeleh ka ka jela ka jongi ngayeng ngam tak jonki nang ba ngala ban fight against you rocks but indai ba ong su he tang tiem wat na kapor sa kapor hagajing long try kam ngi try kam long kit kam song bro ngi le hi bantem kumi ni ka isi ni na ta da hi yeng na tai ngam samla kum nom dei ba ong mangilan tu kam sarkar dei